nta kabuza inzambi zovuga muzoca mwinjira kwa data. Haleluya. Mwubahe iki kandi musengi yagize gute? Yaremye iki? Ijuru n'isi. Musengi yaremye ijuru n'isi kuko mureretse hari umuntu ngo yitwa Yosefu w'Arimataya, ngo yari umunyacyubahiro, yari muri Nyakombe, babandi bari bagize inama ikomeye muri Isirayeli yitwa Ikombe. Aho ngo yari umuntu umunyacyubahiro akomeye. Hanyuma rero ngo araza kwa Yesu, kwa Pilato. Yesu yapfuye, ngo aravuga ngo ndasabye ikiziga cyiwe. Pilato aramubwira ati bwa bundi uri muri wa mugasira bishe mu menja? Yego urya ndamukunda. Ndiyagize isoni ngo kuko yarareretse iki? Yarareretse ubwami bw'Imana. Bangahe mureretse ubwami bw'Imana? Devoir muronse ishoma amaboko hejuru. Devoir ndabahaye mu amaboko amanitse. Mwubaha Imana, musengi yaremye ijuru n'isi. Mwubaha Imana. Haleluya. Ari hejuru. Mwubaha Imana mwese. Mwubaha Imana, musengi yaremye ijuru n'isi. Haleluya. Muri beza tarika amaboko. Imana ibabone ko mwubasha Imana. Hariya mwaririmbye neza, mwakoze ibikorwa byiza, ariko mugire gute? Mwubaha iki? Dusenga Imana. Haleluya. Ninde agomba kuza kwa Yesu? Abakozi b'Imana muze tubakire. Abagomba kuza kwa Yesu twasezeranye kuri iri jambo rinini ya mwubaha Imana. Amena. Yesu nahawe iki? Yesu nahawe icyubahiro. Amena. Ngubutumwa bwaje mu mahanga yose. Abana bakozi b'Imana bagiye kubakira. Namwe umuntu yoba atateguye muri bamwe bagize iminsi bategura, niwe duhaye kaze zibuze gutegura. Muri babandi bamwe bageze iminsi baza bapfukama hajya mwe mwarahariwe mugende muririmba agakiza, ariko abatahari bataronse umwanya turabahaye umwanya. Turasezeranye kubaha Imana. Haleluya. Muryakire ryandikwe mu mitima yanyu, mwemu yera ryandike ko dusezeranye ko tugiye kubaha Imana. Haleluya. Unama imbere y'amaso y'Imana dusenge twese. Haleluya. Barya mwese abataronse uburyo gutegura imitima mugende mutegura imitima. Abandi namwe tugomba dusenge Imana yaremye ijuru n'isi n'amasoko. Haleluya. Mwubaha Imana mwese. Umuntu wese yubaha Imana. Haleluya. Yesu nabaduhezagire. Yesu nabaduhera umugisha. Yesu nabahezagire. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
databuja mana yo mu ijuru, turagushimiye iri jambo mwami mana twumvitiye hano rishoboye mwami gukanguriye imitima riyikumbuza mu ijuru. None baraje gufukama imbere y'ubwiza bwawe mwami, ubaharire bagirira imbabazi kuri uyu munsi uherukira iyindi minsi mwami tumaze hano. Bemere bandike mu gitabo cy'ubugingo, kuko mwami niwe wabatumiye. None baritavye, baraje mwami kugira ngo bagupfukamire basabe imbabazi. Bagombye mwami ngo baharire ku kintu cyose baziko. Mu izina rya Yesu Kristo turashimye kandi yuko bakwemeye, nawe bemere kuko mwami ukunda bagukunda, kandi abakurendana umwete bose bazokubona. Mu izina rya Yesu Kristo. Rero ubu bwami bw'Imana, ubwami bwiza, ubwami butagira urwango, ubwami mwami atandwana ishobora kububamwo, urakoze kubagiriye neza. None rero urakoze, turagushimiye ko imbabazi zawe ziri hano. Urakoze ko ugiye kubaharira, bandike mu gitabo cy'ubugingo icabera bose bo mu isi banditswemwo. Urakoze, turagushimiye kubikorera ubuntu. Ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo tubasengeye, amen. Nuko bakomeze baturababaze, ariko muko bariko baraturabazana tugomba dufashe kandi abarwayi no munsi batasengewe, hari abagize iminsi basengerwa bajya genda mwizere, ariko nayo ubonaho umuntu atiraronse umwanya wo gusengerwa, tugomba tumusengere mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Tugomba dusengera abarwayi. Amena, amena, mu izina rya Yesu. Amena. Izina twahawe mu isi gukirizwamwo. Amena. Iri zina iyo turihamagaye riratabara. Amena. Iri zina iyo turihamagaye rirabanguka, rikuruka rigatabara umwana w'umuntu. Uku ni ukwizera gukomeye. Amen. Bitse ijambo ry'Imana ingene kera ryagezwa mu gihe cy'indumwa. Haleluya. Igihe cy'indumwa barazana abantu kubarwa ku mayira ahaca abakozi, bandi bakazana ibyambazo. None uyu munsi turacari kuri iryo bango. Amen. Abantu barize barabimenye, bazanye ibyambazo byabo, natwe tubirambitse kwa maboko mu izina rya Yesu. Aberi nk'uko bizeye, hari n'abandi bicaye aho badashoboye kuza. Urakoze Mana, bariko baratakamba, bariko barahamagara, bavuga ati ntuturengane ugendera mu bandi. Haleluya. Tabara abantu barwaye indwara zitari zimwe, zisesereje abantu, zinabuza abantu kubandanya urugendo, zinabuza abantu kugukorera, bagenda biyabira, ariko kubajya imbere ya Kristo Yesu. Yesu afise ubushobozi, Yesu afise ububasha. Nubatabare bagenda baneze bigera hejuru bashima Imana. Turagushima Yesu, kuko mwami atawaja ahuri yagiye inyuma atacaronse, yagiye asuye inyuma babaye. Uwaje wese kuri wewe arwaye afite ikibazo icyo ari cyo cyose, wamumutuma ukavuga uti genda amahoro, ukwizera kwawe kuragukijije. Abana bo mwami ukwizera kwabo uko kungana barakize, ubakize mu izina rya Yesu. Haleluya. Bazi batanga amashimwe, bagende biyereka abahereje kuri baba turagushimiye Yesu, ugutabaye, ugukijije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Turacyakwinginga Mana, ndacyakwingingirira indwara. Urabona iyi si ko kizana indwara mwami, ko cyabaye cyinshi. Amaguru y'abantu mwami ntagishika mu rusengero rwawe ngo agusenge. Mwami gira imbabazi, indwara zaje ari nyinshi Mana, inda z'abera ntizimerewe neza. Mu izina rya Yesu turasaba mwami igisigo kiriko kirahinguriza indwara zitari bwaboneke. Mu izina rya Yesu turakiboshe,
dukoranye mu izina ry'umwami turafise ububasha kuboha turabosha umurwanizi turabosha shetani turabosha inama z'ikuzimu. Haleluya mwami nushimwe turagukengurukiye mana turagiye mwami muri bya bitaro bininiya biruta ibindi bitaro byose ku isi turagiye imbere ya data imbabazi zituweko imbabazi zituweko imbabazi zituweko imbabazi zituweko. Yesu nushimwe turavuze urakoze kubyumvise mu izina rya Yesu mwami amena. Abifuza mpwemu yera abifuza mpwemu yera amena muhaguruke ngabifuza mpwemu yera mwami tumanona ingome zizamwemo umubatizo nuyo ubatize wese mwami tumanona ingome zizamwemo umubatizo nuyo ubatize wese. Umuntu wese witegure kwakira umugisha uvuye mu ijuru. Imana igomba iduha umugisha igutekerera umugisha uzogenda wogamo. Amena. Tusabe umukozi w'Imana wa Tanzania aturongore mu gusenga. Mungu Baba yetu, Mungu Mwokozi na mfalme wetu, watumishi wako tunasimama mbele za madhabahu hii. Amena. Mungu wetu tukiwakilisha umati mkubwa ambao umesimama mbele za macho yako. Watu hawa wana kiu, wana hamu ya kujazwa ile nguvu ya Roho Mtakatifu. Amena. Nasi Baba tunasimama kwa ahadi yako. Ulisema ya kwamba itakuwa siku za mwisho utamimina Roho wako Mtakatifu juu ya watu wote, wanaume na wanawake, vijana kwa wasichana, katika jina la Yesu Mwokozi wetu. Watu hao waliosimama mbele za macho yako, unaona kiu walionayo, na sisi tunajua ya kwamba hatuwezi kushinda vita ya dunia hii kama nguvu ya Roho Mtakatifu haimo ndani ya maisha ya watu hawa. Watasimama pamoja na wewe na kuyapinga maovu yote, wakati Roho Mtakatifu akiwa kiongozi katika maisha yao. Jaza watu hawa Bwana, jaza kila mmoja aliyefungua moyo wake katika jina la Yesu Mwokozi wetu. Roho Mtakatifu tembea mahali hapa. Roho Mtakatifu gusa kila mmoja mmoja. Leta nguvu mpya Bwana, watu wako wakasimame pamoja na wewe. Jina lako libarikiwe. Baba tunakutukuza kwa sababu unajali sana ahadi yako. Wewe umesema unaitazama neno lako na kulitimiza. Ulitamka mwenyewe na tunaamini kwamba Bwana kwenda kufanya. Mjaza huyo mama, mjaza huyo baba, mjaza huyo binti, mjaza huyo kijana. Alivyokuja Mungu wa mbinguni, tunaamini kwamba hatarudi kama alivyotoka nyumbani. Aonde na mabadiliko, akisema juu ya mlima wa Kayogoro ndipo nimepata nguvu mpya. Bwana Yesu wasaidie watu hawa. Na umesema wote watakaopata nguvu mpya siku moja watapanda kwenda mbinguni kama tai. Jina lako na libarikiwe. Wakumbuke watu hawa Bwana, uone njaa walionayo na kisha watendee sawa na ulivyokusudia wewe. Jina lako na libarikiwe kwa Yesu Mwokozi wetu. Amen. Imisozi minini nono munsi baba bari abandi ariko wasengewe n'ijoro biramatse wizere ya misozi minini imwe umwana w'umuntu atoshobora imwe bari gw'Imana niyo tugomba muragaganya dusengere kugira ngo Imana urabona
bukoraniye, aha niho ububasha bwose bw'Imana bukoraniye. Akaba ari umwe bita imbumba, akaba ari umwe bita ti wewe urorereye iminsi yo gupfa niko muganga yavuze. Nimwe niyo misozi tugomba irya umwana w'umuntu ataho yoshobora, irya yoba ari Imana, aho uri wohaguruka kugira ngo tugufashe gusenga, kuko dukoranye ngaha turi intumwa n'amashengero yose. Umwami araha kandi afise ubushobozi n'ububasha gukora ibitangaza n'ibimenyetso. Hari uwundi nawe urugo rugira rusabe, agira ati urugo nabonye ko rwasavye, rero wabonye rwasavye haguruka wuriye. Umwami yongera asubira gunge. Amena. Arafise uburyo busubira kugunga. Hari ikindi agira ati jewe nta kindi karabaye, ngira ngo ejo anaje gusezera bijya bintu by'abandi bizoba bimvunga. None haguruka ubibarire Yesu. Yesu arabizi ingene azobigenza. Yesu nashimwe. Ndiko nabo bari uturere tw'ibintu bikomeye. Hari umuntu afise umusazi yananiranye atakize mu myaka myinshi, uza warihebuye, ariko noneho ko abakozi b'Imana bakagaze ngaha turafise ubushobozi n'ububasha guhagarika igisiga icyo ari cyo cyose. Yesu nashimwe. Haleluya, haleluya. Dufata akanya abakozi b'Imana basengera ivyo bintu kuko n'ubukura ku musozi. Jewe narigeze kubaho turiko turafasha umuntu yakorokejwe n'umusozi yimba umusenyi, bahavuye bamukurayo kandi basanga yacikanye. Nanjye umutima wanjye urimo kugesera. Rero bakorokeye ku musozi, reka dusabe abakozi b'Imana bawumukureko. Yesu nashimwe. Haleluya. Nuko ni nka mwene abo nyene. Haleluya. Yesu nashimwe. Dusenge Imana. Mwami Imana data wa twese ishobora byose uri mu ijuru, turagushimiye ingene abakozi bawe bakoraniye ngaha ni Kayogoro muri aya masaha y'umurango. Turagushimiye ku rukundo rwawe aribwo rwatumye utanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese ntapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Kandi mu byari byamuzanye umukiza wacu harimo gusangangura ibikorwa by'umurwanizi. None rero mwami nyakubahwa, aba bantu bafise imitwaro ibaremereye, aba bantu bamwe barihebuye bavuga ngo nta nyishu zikiboneka, ariko turafise Imana mu ijuru, turafise Imana mu ijuru ikomeye, turafise umukiza yatsinze urupfu n'imva. Mu izina rya Yesu Kristo arigaragata, aratangaza ngo birarangiye gukiza abanyabyaha, birarangiye kwirukana imizimu, birarangiye gusenda abadayimoni, birarangiye impemu mbi yateye ubugumba. Mu izina rya Yesu Kristo, 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 ubugumba mu izina rya Yesu Kristo, imizimu yatumye aba bantu bamugara mu izina rya Yesu Kristo bigaragare ko turi imbere y'Imana. Turategetse imizimu ihunge mu izina rya Yesu Kristo, turategetse ububasha bw'umwijima, turashinguye akarimbi Satani yashinze mu ngo z'abantu, turashinguye akarimbi Satani yashinze mu bantu b'Imana abagira ibimuga mu izina rya Yesu Kristo. Aba bantu ntibakire babe bazima, imbabazi z'Imana nizibashireko, aba bantu ntibabuhuke. Yesu Kristo uko barero ejo n'uyu munsi mikuri nikuzohora kugeza ibihe bidashira, natwe turizeye ibyo. Aba bantu ntibakire, ububasha bw'Imana bubabonekeko, tubasengeye gutyo mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Turagushima mwami uhoraho, turanezerwa n'amasezerano y'Imana atazi guhinduka, Imana nyakuri, Imana igororotse, Imana y'ububasha, Imana wavuze bikaba, Imana wavuze ko ikiyaga kigahagarara abantu bakarangurura, Imana wavuze ubushobozi bw'Imana bukururuka, ibitangaza by'agahita bikakoreka.
mwami no munsi uri hano turasenga abantu bose mana bari hano bafise imisozi ibintu mbega ntibishoboka ibyo barora ntibishoboke uno munsi yashobora gushoka mwami urakoze kubyemeye kandi kubikoze izina ryawe rishimwe kuri hano mana gutabara bose bizeye ko bishoboka bibashobokere nk'uko imana yavuze kandi ko bigiye kuba uyu muntu aje ngaha mwami uyu mwana bateruye ngaha n'abandi bari hose n'abandi bari mu bitaro n'abandi mu mire yabo n'abandi byanse mwami bidashoboka byose bishoboka